Taririe turi tariki ithandatu tukathora twitakagira nteto cietu cia Meru TV rukiri nkoroki twithire tukithujaga na gutagira mantu jegi nkathiti cietu mbere kwandi na kathiti The Daily Nation na nkoroki nkathiti The Standard na nyumene tukathora tugitonya na mugeni wetu wa ntuku urani MC wa korotwa tawe Doris Kaki twithire tukimurika mantu kathomba mbere ja ujonde betikirito ambirie nteto cietu cia Meru TV rukiri twerekera monkantere chitharaka ni araba mabatongere kuma ntere uchatharaka ne bashumirite na kumeneria akaribara bombere gushumiria ntuku Jumamosi na gwita kuriongera oro ari munini wa rais Rigathi Gachagua na are muchijo wa ntere cia wa Munyoro ni karekare onete kumenerua ni athingati bakue kana bomba bakariba kumatharaka barabogete itagarerire riarira kwagira Anthony kana kwagira gitio munini wa rais Professor Kithure Kindiki nera ndi barombete akaribonde bakaunta dharakanithi gweta nambere na kwigika Professor Kithure Kindiki no ntukinyani mwana umete ndene account eu ya dharakanithi ndagara waigona na guturugurira na report eu Korionga wa gikundi kĩmwe gĩa antu kumaga gĩcigo munge kĩa Tharaka kũthigwa Munyoro kwa Rigathi Gachagua riongire Jumamosi tarĩki 3 mweri-inĩ wa ĩtano gotithonjeretio na guthuna ngari mwanya mwanya kuma ntere ino cia Tharaka tira no ntukwi mantu tuonire na tukwendelea kuona itwetangirite lakini mantu amu kironda eke na gikanenea na kaba nakyo twagicereria ndagwa mapema no ntukuri section ya antu batharaka arako kanyereka pai kwinirwa geka mbere bwega kiringairwa nkutha ndamu kila kitu agitu anyirite kuona ende antu kuri antu bakai bao bakwenda kuuma kiongo kidora gitu kwenda kubariria bachoka rainini banjiritie gupotosha antu betu batharaka bakibairana ara tukuigwa ngugwitwa ko Munyoro kire antu bara bakumaga bakathi gucariti mwana wetu ki wa Munyoro ni ona antiugwa Munyoro ki Tharaka wa Munyoro no gatuko wi Munyuru baba kuthika wa Munyuru so no ntu bwaigi mono ukaumaga kagita kara Tharaka tutwire tutono tongoria tutona nkathi ya utongoria yeguru kagita kara twagwata irio kuona antu bakumaga bakaruana mirango ya nyuma bakathi gucariti community yetu kiri wa Munyoro kĩoria kĩnene kĩrĩ gwethero kumane na ndiongeno kũrĩ gĩntanto Tharaka bakethero bakiona bathire na guro waba nenkere mbijo baturetere ingiotie gintu bogi ibayeri batureterete turi antu Tharaka antu betu antu bo bathire na guberwa tiriri kagita kare ogo turi antu Tharaka bomenya bobo gakaraga na bobo kathijaga no nturi tukamerithia antu kirimo twe na kyo kya Tharaka antu bakamerua no tutietegeria mugongo gwetu gwendwa na antu babange no ntu bwanda kwenda kuria antu bara bathire ko Munyoro muno tababathire goro imbie no baretere Tharaka imbwao ibarabara ya rami university baretire indengo chieto barerie ikawa yetu kofi yetu kanimira ya ruaja na araja betu ba Meru imbie no baretire kabiogo bio turiagari wento bonire baretire goro ka wento bonire baretire go bakwe ko Munyoro kwa winda chiao bairete na kwe mana beto Tharaka ibatio kama tuinda kana atongoria mama kubanga anto tafadhali miabwenda gutumira wananchi bokwenda gutumira nanto nairi viongozi baba ngibo gutumira nanto na mothia bagitariria bobo gwatuika kuri antu ba mwicho kuthi ko Munyoro na antu beto Tharaka gwatuika kuri antu ba mwicho kuthi ko Munyoro buruga na antu bambi beto Tharaka antu ba mwicho kuthi ko Munyoro turuga na antu Tharaka tafadhali no ntumbiyo twina mwana gwetu ara tuturite turombete Murungu bakira mara kira mari tukinyogora ki Murungu na tethire twakinyogo number 2 in power in the land nkumaka mono antu betu na araja ndaburomba tafadhali katugo twena ngwata no tutie kuringa mwana wetu ndiguru taino aya tukinyete itutwere kuromba taniondo theta nkarotha fasting nkirombera Tharaka tutuma mwinduni Murungu atugwa kiao atonenkera Kithure Kindiki arutete antu guko babaira na kwa Munyoro yugweta Munyoro eri ndarira barare na eronda ibakwenda kuraga kana getu
na no ntunati twi maso na turi arombi Murungu we gonderira na eronde gwaku tafadhali cokeragu ti ugutukwene na itukwene na iturombete Murungu na Murungu atwigua kindi kia twika munini wa president twire atiri no ntugachagwa narari gitini kia deputy president for 2 good years narugamire mugongo wa Tharaka na andikite mwana wa Ntang'ania kana na andikite mwana wa Chiang'ania irio tukamenya gwobuga Munyoro nendete mbi Tharaka lakini kwa mianka enu yiri gutie mwana wa Tharaka andikwa gutie project orwa turetera ndeni ya county yetu ya Tharaka Nithi kinkana county yetu ya Turibeto Meru county lakini ende thaino engato nonto ya chiake cia ukabira agachoka gukuyagiria nto bara batero inda tagakware bakathia no kwendia mugongo gwetu the timu yago enu bakuthikuririkana kwago Munyoro ya ukabira ikutha muno bamenye Kagita kando agakinya tukaumira na ikutha tukauma na banda tukauma na Merio tukauma na kionthe kira kiumagwa nakio tutietegeria tutunywa yento kira tugweteka biwandu batebogete tutunywa umagejiga munge kya Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambita ndagara waigona Tukerekana na ripoti ya Dagara Waigona kuma Ntere cia Tharaka tutegere ripoti ingine ya rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto na arombete kana kuria rutere rudagana na thirikari gutigira ne bakureta manifesto yao na kinya uraba komba kwethirwa bakithithiria nthiguru ici ni araugite we ageta na mbere na kuritira Kenya ngugi na mitaratara irethi iretwa akibanganini gutigira Kenya ni gweta na mbere urago kubatara akiuga ate kumakua ni autoka na pamwe batongeria baraba kwethirwa bagita kuriongera mucii joro ari munini wa rais Rigathi Gachagua na Ntere Chiwa Munyoro. Mnakubaliana na mimi na baba jameni tuendelee na maendeleo? Mnasema tuendelee na maendeleo? Tujenge masoko, tujenge barabara, tujenge stima, tusomeshe watoto, tufanye uvuvi, tusalishe uchumi, tuondoe umaskini, Kenya isonge mbele. Wale wanakubaliana na mimi nione kwa mkono, wale wanakubaliana na mimi. Very good. Basi. Wale majamaa, wale mashamaa, mashujaa wa ukabila, si ndio? Na architects wa kugawanya wa Kenya. Sisi tunawaambia ya kwamba sisi tuko tayari kabisa. Lakini kabla hamujasonga mbele, tafuteni sera kwanza. Ruto must go, it cannot be a manifesto. Hiyo manifesto ni manifesto ya chini sana. Kwa sababu, ama namna gani? Kwa sababu wale watu wengine pale hawana mpango yoyote. Ati mpango yao ni Ruto must go. Na Ruto asipoenda mutadu. Mimi nashangaa. Ati manifesto yao kubwa usiku mjana Ruto must go. Mimi nataka wale watu wa Ruto must go niwaeleze. My friends, tafuteni sera ya kuuzia wananchi. Wananchi wanajua tumepanga mambo ya barabara tunajenga. Mpango yenu ni gani? Ndio hii tunaendelea na affordable housing na masoko na hostels. Mpango yenu ni gani? Tuko na mpango na taratibu ya afya ya Taifa Care na mambo ya universal health coverage. Mpango yenu ni gani? Tuko na mpango ya ajira ya vijana hawa, mambo ya digital jobs, maneno ya infrastructure development, ile mpango yetu ya export of labor. Mpango yenu kwa vijana ya Kenya ni gani? Msituambie ati mpango yenu kwa vijana wa Kenya ni Ruto must go. Hiyo ni upumbavu. Ama na magani jameni? Tumekubaliana ama tukubaliane bwana? Kwani hii must go si tumekuwa tukisikia? Si kulikuwa na wimbo ingine Moi must go? Si tulikuwa na ingine must go? Sasa iko kitu mpya hapo. My friends, be a bit innovative. Wachana kuwa na mambo ya upuzi. Tafuteni njia, tafuteni sera. This country can only be changed by leaders who have a vision and who have the courage to implement a vision that can transform our nation. You cannot transform this nation through shortcuts. Sijui kama tunaelewana jameni. Beo mbithi kuma gicigo bunge kia Bore ne bacumirite na kumeneria thirikari nigiraba kuganithirite kibetezaniria na njira nene na monkera nandi baingi bao batithiritwe bare na ngugi cia kurita
nigento bogite gitumite mbeu mbithi bagatonyera kiri manto ja mathuku jario wamba na kinya kwambire gutumira ndawa cia mbogita kintu kira gitumite mbeu mbithi bomba kwithirwa bakiangaratana kiri muturire iromba rao nandi ni kiri thirikari cia county kana thirikari ya county amuna thirikari nene gutigira ni kurikana mbeu mbithi na gubacura twanya ngugine na kinya gintu gakurita nikenda bakomba kwithirwa bagitethia kiri miturire yao mwenda olaibuni na rugono ru mbeu mbithi kuma gicigo mbunge kia Buru ibetete na mbere gutariria buraba mabobo tonya kiri wagagia nontu batina ngui cia kurita araba kuatongeria ba kaunti Meru ibaba utaterie mongo buru na bakaraya kabate baicie arejesi nyinge tukirukira twita youth kintu kia mbere twe youth so jobless na kwethwa teka tutithomi kwina youth baba ingi bathomia no witness nani bamametie baruga nyomba mtu ena certificate yewe ena diploma yewe lakini onto kwethirwa Kenya tha ikenda wona ngugi no nginya ogure ngugi iria tweta Manas Youth Foundation turiuga atiri utekwiti kugura ngugi kairi onto yu no ndamwe kwendia touwa katuiye tuikie sauti yetu kamemene tuikie TV-ne tumiturie tauni-ne atharani buru antu betu ibukuona injirene turi tauni-ne maritati te hatuichithite kamwithono wa TikTok tukuthithe tumantu twetu nikenda thirikari yikue mutuma ntwethingie na rori baba buru ngwitikia Kimiru no kiwata pio baba buru bore Kisima Wandri kwena thine vijana ngugi nonto obura mwenzangu arikie kuwa kugia kwithira gutine ikwachibi kunjo na hara mwithone umenye na utaonine plotine kira iki nkura nguo ugichoka kwanikere ngikitire ngwikite ngasi yako wichoka ngina rifilire kubwa wetu ama viongozi wetu wametunyamazia tukiwa kama youth tunajaribu kutafuta usaidizi wao kinto kiambia no uringire mheshimiwa thimo amwiri tukwenda tethie tweta youth kinto akwandika ira maybe no andika kwira ndeina miti koloki mbeu mbithi baba riwangwira nene baumba kuritana ngawita kwenje ikwaci miunderere mwithune asiate ubakarethia barua minjirene ya sikari baturabe kionto baingero imathwani ya maingi no ciukumia kiri wagagia bokaria kiromba thirikari ubachwira ume na mpoibura kukumbika Meru County kana na arere yonthe nyende ne Kenya hao watoto wamekula shida sana mwito na hara kukatuika utikwa chibi kwenjwa hao watoto wanashidanga huku listi antokinya batano akibakethera bena ba listi ne munene onto yeta kwandika hanto 50 kwina anto batano bakisima wandi ba shua mbeti bau bakandikwa toke aweta pole pole ngwetikia tukani ya thina ekwithirwa vijana utingu ibakona ni kurura tu na witakia choge wita kwenje ikwasie lakini nanokuelewa season kwa chini season ethira tuchoka ringi kuria thina no chumburana na betu bakaga nguko ntugita washoge wanashidanga pale kwa uwanja wakilala so itoterwe na so tunaomba ngugi especially ke youth betu ba maritati Kisima Wandri barabara ya awana kazi kabisa batina ngugi tumi ngugi kathira mwitone batina bamami gitimene kana barabara ne beterete ngugi kiripotera Meru TV kuma Buru mbita wa mwende wala iboni mutegeri riboti unego tokinyiria muthia jwa nteto cietu cia Meru TV erukiri ugeta kuraja no ntongethero wangicokagira na mantu uraja kari kiri kathiti cietu